Kajingja basngosi ya kalong kume kabadang arpun riu senam karta. Kabasong basa ha apa Shillong East Khasi Hills kala sha bom. Hala ujong ukurim bat menta kalai pautere yayong kadon ha Shillong Civil Hospital ban sumar nakita kijingsha ktakti ha ukurim jongka. Ki Khubor ki athu kane kalong kume kala sha bom sha kha kabala pentor ya kamet jongka hadu ba kala hap klung la sau sien kenti. Kakong Yamon Sim, Chairperson Meghalaya Women Commission, rengkat berkidukot. Kilalit jengo ya kane kalong kume ha Shillong Civil Hospital. Hakajingkran berkilat batai Khubor, ka Chairperson hadin kajingwan jengo ya kate kalong kume. Kalau ong bakatei kalong kume kadei kabalaya syong menta arsnem AA baruta ukurim jongka. Bun sien ula jusho judat yaka. Badru hadu sau sien kane kalong kume kala hap khun tang nakadaw ba utei ukurim jongka usho udat yaka. Na kalian ka commission kala pentip bakum kirang ba kimdei than ban le ben ya kilong kume namar ka kata yaki. Kalau ong ru ba kane ka jingja kamdei shu ka sien ka bandingkong kadei ka bala jujia na ka por sa ka por. Bat kalau ong ba ka commission kan sebut din hakabaya dei bat kane ka kam. Dakane kajing ong jong kakong Yamon Sim kapan isai baka Women Commission kala Luin ki Reng. Haka jakaban ai kilat jingya daya kane kalong kumi da ka pentip mar sa Khubor jong ka an persya ya utau kurem ka Chairperson Women Commission ka kran penbanda ka sur ka ba jamjai ya ki jingle uta uriu klemran. Commission members coordinator you want to interview long kumi actually she's only 26 khasi mo iwan pe itai long kumi bidang kumba tu real snam de I shongkha ba tau real ba kham rang ba ni bidang ba long ki kham ye de hayen ro ma um di sha temban brush ta snam asnam e la shong ba tu ki shit lam kan kan short ba u short din sau sien ila hap pun dan kan ni la dan surgery room dan ni tai tung dan na san banai ni lai nan ta ke ude sile pun pa man ba la don pai di kun doi san sinem din ta kasi baja ni si ma la bom la shop ha ti la ur tu ni tu tai tung ta de imat ki ni ye sa kham ha dong wan tu wang nei nei la yap de shu kya salap ta bentangin se pilihan kulit kai pelaja ya ya ting so si kan hukum kini kijingja ka jo mo ya snow kada ndai tang ba dong ba kipiang kitin thai di ierte ka don kan kijing show ting ka kijing buat ting ka pon jing buat ting hap ya bot dian thai ka ba nya net scam ba hero mo ka diang jom ki punya le dan kan sakyang kan ai ka awareness kan ong ba subha se ki rang ba what ye that ben kun ni di kan thai gan but ni bot dia ni someone getting say one commission se over but in social like ong social ni ni dan lang but ngangit scam ni ka mani mano ki rio kan thai la de ki ni da sha le ben mano subha ye rap subha intervene mo ma ki i mano rang ba ki nong kam yen kam dei su kam yen ka thai ni ka mo la daw ni tepat ibu dah kan mau kita take tak itu mungkin ya percaya kan ni ke nama violence kan increase show but tam dia kan bayar ketai dia kan ke ketai dia kelong lo ikon ki em nak jenis air ba jenis so smith no kong ni long katanya lah keren mo la long pangat no tini kelong ba dan hukpo pa ila khat it's done thing but kan doi doctor tena kaliang jong ka Women Commission le se ka eka ini Instagram dan saya buat dia ni kan bikin sawan ni la kham plan ni la pawan chat commission ni yarap kat ni dia la yarap ti uni ubri yo ni lok jong i la yo kam ne la FIR tambah longan sebut dia pada ni wan nang kong chen ni mo mang verify first facts no yo mano isa cho Menang singi you. Dia kata ro ngin se I think I have the FIR over here but I think when to see I may lang 1 million ko nang ada ministry actually I didn't know when was it that it was incident